ćemo sad vidjeti. Odavljanje situacije koje su čovjek me, znači, samo slijed kroz obranu. Kod udaraca. Znači, uvijek ću se braniti, loviti ruku. Loviti, ako je direkt, tu mogu blokirati. Nakon ovoga je najbolje, takozvani trokut. Odavljanje. Evo, to je trokut. Znači, bez pomoći ruku, on je sad kad dođe u situaciju gotovo. Davi se s vlastitom rukom. Užasno snažno, pogledajte. You got sirens for a welcome. There's blood stain for your pain. And your telephone been ringing while you're... Nisam pomogao. Postoji jasna mogućnost da se pomogu s rukama, onda je to 2 do 3 sekunde. Znači, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost, koja se ne smije nikad raditi, ali su ljudi radili davljenje. Znači, to je jednostavno dozvoljeno, jasno, kao tehnika, ali nikad se ne izvodi iz većeg razloga, što ljudi blokiraju tu, prebace u polugu na ova laktenja. Nakon toga, jedna mogućnost je davljenje s potaklicom. To je, uvijek se izbjegava iz montu pozicije, da, kada je na meni agresivno, iz ove situacije nikada. Iz razloga što će dobiti sljedeću stvar. Iz ove situacije, gotovo. Isto znači, princip je isti, kao kod rukuta, kao svega, sam sa svojom rukom se obrani. Nakon toga, jedna od mogućnosti najčešćih stvari je napad na ruku, takozvanu kimuru. Ovaj kimura dođe do dade, zakopčam ruku odavde, to je jako teško da bez obzira, on sebi uhvate, ljudi se hvataju drugom rukom se pomogu. Drugom rukom se hvataju drugu ruku. Znači spoji se ruku da ih ja ne razvučem. Međutim, to je toliko čvrst hvat da jednostavno cimam pomalo, dok prsti ne mogu držati. Nakon toga imam ovdje. Ovoga da ramen ne razvuči isto. Trzak, eventualno trzak bi značio da bi u rami zatrlo bez ležišta. To je opasna tehnika i to se mora uvijek kontrolirati. Tu su suci posebno oprezni. Može doći do zaštite karijere, ako bude prekasna reakcija. Znači isto vredi za vidjeti drugu stranu. Nakon toga, znači iz garda postoji takozvani flav ili cvijet. Ide se odavde, blokira se lak da se ne bi oslonio, jer njega ne mogu, ovaj čovjek uporište. Znači, maknem i u toj situaciji prelazim ja na nakon situaciju. Tu, to je ovamo kraj borbe. Znači, posebno, ljudi koji su gore moraju biti oprezni upravo tu situaciju. Povlačenje, fin, hvatimo na težu, ruke po pazuh, da, to je to. Nakon toga situacija, opet giljotina. Iz ove situacije uvijek ruku kontrolirati zbog udaraca, uvijek se ruku kontrolirati. Probat, ne ide, to je namjerna finta. Vraćam se odmah. I hvata noge i opet napači isto. To je ta situacija. Postoje još situacije
plat. Situacija kad poluga na ruku vrlo nezgodna. Izvlačim se na stranu, dođe se na stranu i zakopčam dalje ruku, poluga na laktu. Razvuče se malo, protivnik uvijek uhvatiti, ne može izaći gotovo. Ja. To je što jedan mentalu specijalni kojima je zaista svjetski mahir to. Od plata i kimura, to su svi stvari koje kad čovjek vjerojatno ponavlja već je dođe. Znači, to su osnovne obrane iz ove situacije. Prilikom napada, pasivnog protivnika. Ako se protivnik pokuša ustati, jasno je da moguće s obe noge. Jasno se drži tu. Nakon toga, mogućnost je tu. I vodiš protivnika jednostavno u zrak. On nema nikakav balast, ali apsolutno. Jednostavno jedno za njim. Opet sam u najgore poziciji kod njega moguće. Znači tebi tu je pokrezan. Znači ove stvari pitanje. Znači pogotovo prvači dolaze u slušenje, nakon što vide da nisu mogu proći napad i skaču na noge. Jasno, uvijek je kontrolirati obe ruke, da njega mogu podići. Kada podigne, to je to.